Karongi ivatiri yo mu bwoko bwa ravafo iramukandagiye, naho umumotari we yahise asimbuka, uwo yari ahetse imodoka iramwica. Umuvugizi mukuru wa polisi yavuze yuko hagomba gufatirwa imyanzuro y'aba abamotari bagenda nabi bakagongwa n'amamodoka, dore yuko ngo uyu mwaka abamotari benshi bamajije kwitaba Imana, abandi bakaba barwariye mu bitaro. Ngo 86% y'abamotari bicwa n'imodoka mu mujyi wa Kigali, abandi bakicwa no kugwa mu maborodire ndetse n'ibyapa bagenda bagonga bitandukanye, cyangwa se bakagonga abantu bagahita bitaba Imana. Uyu muvugizi wa polisi kandi akomeza kuvuga yuko uzibeshya kongera gufatwa yanyweye inzoga azahanwa bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi hakomeje gushidikanywa yuko uyu mumotari wagonzwe n'iyi modoka yari yasinze bikomeye cyane agatandukira umukono we. Uyu muntu wagonzwe n'iyi modoka yahise yerekezwa kwa muganga igitaraganya bidatinze n'ubuyobozi bwa polisi, kubera yuko ku muryango we ngo uri kure cyane. Agiye gukomeza kwitabwaho n'ubuyobozi bwa polisi mu gihe umuryango utaramugeraho, mu gihe hagiye gifatwa kandi izi ngamba zo kugumya gukumira impanuka zibera mu mujyi wa Kigali. ZOXO Media TV yabateguriye amavideo y'impanuka zose zibera mu mujyi wa Kigali, muzajya muyikurikirana buri wa gatandatu na buri cyumweru. Iyi video iratangira kugeraho uyu munsi. Ni video zagiye zifatwa na CCTV zo mu mujyi wa Kigali, aho impanuka zose z'abamotari uburyo zagiye ziba muzajya muzikurikirana live kuri ZOXO Media TV. Ndabashimiye umunyamakuru wanyu kuri ZOXO Media TV. Iyi ni televiziyo ikorera online, ni televiziyo nshyashya. Ndabasaba gukora subscribe kuri support yanyu, mugatanga na comment ndetse mugasangiza n'aya makuru mbageza. Murakoze cyane, mwibuke no gukanda like ndetse na share. Imana ibarinde. Yari izati Karongi ivatiri yo mu bwoko bwa ravafo iramukandagiye, naho umumotari we yahise asimbuka, uwo yari ahetse imodoka iramwica. Umuvugizi mukuru wa polisi yavuze yuko hagomba gufatirwa imyanzuro y'aba abamotari bagenda nabi bakagongwa n'amamodoka, dore yuko ngo uyu mwaka abamotari benshi bamajije kwitaba Imana, abandi bakaba barwariye mu bitaro. Ngo 86% y'abamotari bicwa n'imodoka mu mujyi wa Kigali, abandi bakicwa no kugwa mu maborodire ndetse n'ibyapa bagenda bagonga bitandukanye, cyangwa se bakagonga abantu bagahita bitaba Imana. Uyu muvugizi wa polisi kandi akomeza kuvuga yuko uzibeshya kongera gufatwa yanyweye inzoga azahanwa bikomeye cyane. Ni mu gihe kandi hakomeje gushidikanywa yuko uyu mumotari wagonzwe n'iyi modoka yari yasinze bikomeye cyane agatandukira umukono we. Uyu muntu wagonzwe n'iyi modoka yahise yerekezwa kwa muganga igitaraganya bidatinze n'ubuyobozi bwa polisi, kubera yuko ku muryango we ngo uri kure cyane. Agiye gukomeza kwitabwaho n'ubuyobozi bwa polisi mu gihe umuryango utaramugeraho, mu gihe hagiye gifatwa kandi izi ngamba zo kugumya gukumira impanuka zibera mu mujyi wa Kigali. ZOXO Media TV yabateguriye amavideo y'impanuka zose zibera mu mujyi wa Kigali, muzajya muyikurikirana buri wa gatandatu na buri cyumweru. Iyi video